hona Kristen nomor ko agu dari ko ina ko jahay ayure pa unia lab do huyuga ar baki do jangan ku lu jama ku Kristen cek jahan kate unku ka jahan faida se jahan lab do bang huyuga जिसमें रंग गति को तीन दो आरा जाल का आपे को तलार में रिप्लाई वीडियो एगो का तो बना जाए तो स्क्रीन पर नियल दड़े का उन्हें गिर तो चलाऊं दिन को आर नी तभी ते अब इसे हर बिरुत्र वीडियो बनाए करना जाके चुबन बुझो दड़े करना लाप आर लोकसान रे बाबू तरह गालमराव करना चदा अजे कोई अयुरे को उनको तो को लापे करना आर कोई दो लुडू जंबा गया उनको तो को बक्को ñamak करना से लाप दो बनू तो को आदो नुआ की तीन सरी आर तीन दो बांग नुआ वीडियो रे जोड़ा वकान को जहां की ñeñele दर्शक को दुनिया को क्षेत्र रे जा तीन बुझो दड़िया लेकाते उन्हें रिप्लाई बन इमाया आदो वीडियो बांग दिरी कते दला वीडियो स्टार्ट कर लगे hona Kristen nomor ko agu dari ko ina ko jahay ayure pa unia lab do huyuga ar baki do jangan ku lu jama ku Kristen cek jahan kate unku ka jahan faida se jahan lab do bang huyuga तो आंजम kita bun hon kan kata ko kana ente abu do bole namo lagi te iser ge bun agui ko ara una bar porkar kate rode kana mi porkar do nungkai rode kana jai ko ayure ko unko do ko lab ko nyame kana se unko do mitte una ko kami kana ar do sara do noai rode kana lulu jama mita me bam padhaw kan hor ko do che lab ho ko nyame kana ado in noa ge memen sanai ding kana judi noa video re judi am hom minam ka se am hom nyele kan ka do bujo jong me ho mit ayur ko kana le cikate to ale do lab do bale nyame kana enka ka don durip taka paisa ar se iman tia ma prek ke prek tah ko tale ar se purule kisir ko ar ale do ceda ente nungka rengge ke minak lia cen am do bam bujo doriak kana leren hapram ko murubi ayuriku nyelkum se unku tin art rengge re minak ko cen am dom hudi se kana jen unku do taka paisa se iman tia lab ko nyame kana di lab le nyame kan ka ale do nundu do bale rengge ko te joto hor gile kisir ko no do badai ka me ar ame men cuk kana ce ludu jamba hor do ceda lab ba ko nyame kana ado in noa gi ami mitam kana jagi Kristen dro apnar te do ce lab ko nyame kana alka kai ma ale ma joto hor le kisir ko ado in ama kata bawot re bujo doriak kana ama rod re topik do ce kana mente ado in le ama kata re topik do noa kana se drom re do nana prakar lekate subista nyamok kana bang noa kan giator ama men re maksud do se taka pesa hole nyame kana bang ado le nyame kan kai do ama do ce cika kan to maya ha mo senu kai me cen api ar do bang nyamok kana ce tobe aperen ayuri ko do ce emne prit ku le ku kana judi ku le ku kan kai do ce tobe ale hon kale meta ku kana je ape ho mimin lap pe nyame kana mente do ale noa le mene kana ale are noa do am hom kami dadi gya se aperen ayuri ko kami dadi gya ar ale hole kami dadi gya noa re am mene kana bole je ale do bole lap le nyame kana tobe ape do koi meta pe kana je ape hape labet kana noa kata ale ape le meta pe kana ar dikhaw bun me oka jaga kore ko nyame kana ar judi le nyame kan kha ma tobe unare video gui men kan ambam dikhaw daria cheda je am ten on kana chen ho banu judi mena tobe kan ma endekan dikhaw bun me je ise hor do mimi lap ko nyame kana just noa do bujo ka me ama rod rea biloi do banu cheda je in men uchui kana ayuri ku se ludu jamba hor ho chen ho lap do buku nyame kana ar ni tapi to ho bang nyama kana noa do badai ka me bun badai je goi len kan bun norok re se sorok re chala are am do kal kate badaya se cikatem badaya ente am them unkan sebut se unkan age banu unkan proman ge banu ar unkal kate am do cikate hor do bujo chu dadi ke ko ona ite am kam rod chui kan nikuli kate ar hor do che bujo ya cheda je rod ria line bam nyame kan khatir te am do noa kum rode kan bang ma bole goi tanam re do norok se sorok ho banu ar se jiwi ho onde do bang chala ado in ami mitam gana ado moj te anjom me norok se sorok re ko chala kan ge ar noa do bible re ola kana ado bible ko in padha anjom ma ar am ho bujo jong me romi 2:7 ayat re unku okoy jaw ge bhage kami iyat sabasi manot ar bin gujuk ku sindra badaya unku do jajug jion ku nyam to anjom kita bang ar amemen cui kena je okoy goi len khai norok se sorok re bang calawa men kan am noa kata rod cui kena ado in ami mitam kan ar hon norok ria babot re bun nyala se norok ria babot re am hoin le ama mati 13:41 manua hopon do ai ren dut kui kul ku ar unku do unia rajosti khon sanam kei o cuku ar bari kami ku jarwa mit ku ar senggel hun re ku khadle gidi ku one okare do rajong ar togo detai huyu to anjom kita bang ar amemen cui kena norok do bako chala se sorok re hoba cheda je amem rod cui kena je okoy hom babun badaya to una yati in ami leya mia norok ar se sorok hom minak gi ar banar gi minak gi cheda je noa ko sanam katha bible re ol kana noa do nya bujo lekat do hoy re misa an kan bujo le ona ho ama bujo re lekate ama nungka rode kana men ka hor ko bujo lekate do chel ka hui ko se unka kan gi ar bangka salkan murmu kuliam uni hai lei maha cheda je uni do jiut bunga kana uni do joto rod daria se joto badai daria cheda je ai kan ge isor una ite ar bangka ama katha legate ma unka bujo daria ona ho mene kana inya bujo re ado ama bujo do oka ho unka kan gya am jokon moj te bam bujo coba ko ar chet am rode kana am to inya bujo do nie ko babot re to bem badai gya se am baba to ko le akat me je goi tanor do abo jiwi hoy re misalo nuam badai kada se ku le ka me are cheda bang hora katha lekate bam badai ka cheda je unku ku goi akan hor pasi goi hor ku ar se goi chalaw hor ku bhardur ko nyel akat ku one lanta ko to bolo ona bhardure unku ku nyel akat ku ona ite am amrod daria se pasem nyel akat ku am ho pase ona bhardure pasem bolo badaw kan gi cheda je am noa ku rode kana ar bangka je am cikate rod dari kian ko da are
ale lekan hor amak katha lekate le pati do jet संभावना मेना से ओका काच रे हुई दड़ी को एंते नुकान कथा मा जहाई को जोड़ाव जहाई गे औड़ी सौड़ी रोड कदा बस उनागी कहानी हुईना उनागी जड़ हुईना एंते नुकान कथा दो जोड़ाव कते हर ले बुझो दो तीन हारोना गय हर से बाय हेगा से बाय बांगा मेनखान आमे हे चुदिकान सेम पति चुदिकान जीव मेनखान आले लेकान हर दो बाम पति चुदड़ी लिया हेम पति चुदड़ी को अकोय को लुड़ू जाम्बागी को चेन हो बाकू बड़े उनको दो पति चुदड़ी को आर आमा बुझो लेकाते दिसम रे मना बाकू बुझवा चेदा जे हर दम काणाव आकाट को आर आमेम काणाव कानते उनको दो काणा डाहर तेम अयुर काट को सेम अयुरेट को चेदा जे मोय डाहर बात कते आम दो न्यूत डाहरम अयुर काट को सेम अयुरेट कोते आम दो नुआ को सनाम कथा आम नुआ रोड़े कना आर ओकाम रोड़ चुई का नुआ को लार आम चेन हो बाम बुझो काते बांगमा आम दो हुदिसो कना जे इन दो मोजा गे रोड़े कना मेनखान आमरन ऑडियंस हो पासे बको हेव तो नो दो बड़ाय का मेसन धर्म संख्या को ढेरवा संख्या को जस्ती संख्या को जस्ती रे चे मतलब ह बनुआ चेदा जे नुआ दो जहाई की जहाटा धर्म में चलाव दड़िया चेद आर आम दो रोड़े कना आम हो संख्या ढेर चुकु लगी ते आम प्रचार में से चेदा जे संविधान रे होके एमो कना आर आम दो भाग्या प्रचार बात कते आम मा इसे होड़ा गेम प्रचार कन ओना हो विरुद्ध प्रचार मोजा बाबांग मेनखान मोजा प्रचार में से या मेनखान इसे होड़ विरुद्ध रे चेदा आम प्रचार कना नुका दो अरे प्रचार का भाग्य भाग्य प्रचार में चे लेकाते अपेरन होड़ अपेया खोय बको चला एटा धरम से ओना आम चेष्टा चेदा जे इसे होड़ बाबत रे लय सिखोय दो आम दो ओकोय कना आर ओकोय बहाल काट मिया से आम हो धर्म में परिवर्तन लगी पासे नुआ को ये पासे आम चिचित कन आर बांखा तो क्रिश्चियन के हिजु में आम सरी आम बड़ा दड़े कना आर सरी बड़ा कते आम चेद ओना सरना धर्म रदम तहन कना बड़ाय गे अपनो आर तो सरी गया आर आम दो देखि तुली ओना रे गेम ताह कते बकस पड़ाय दा मसीरे विशेष को तेहኛ वीडियो रे नुका लकाते बन बड़ाय दड़े कना मिट सिंगल जोहार आर जिसु मेता का YouTube चैनल रे चलका टक्कर चला कना आदो बन बुझो दड़े कना जे नुई चे रोड चोय कना मेनते दो आदो तेहኛ वीडियो रे जाक चो बन बुझो दड़िउ दा ओना इते आपे सरहा पे कना आर तेहኛ वीडियो दो नडे के तहन कना आर नुका गे आर रिप्लाई वीडियो पार्ट 3 अगुया ओना रे दो एहो का मुचरा बीते पुरो वाच जबन पे आदो मा अंडे kan जस्ती बांगा पाल मराव कते तेहኛ वीडियो दो नडे के मुचर का कना मा सनाम को जिसु मरंग।